Odofo emergency Ghana TV so na we na wa o type follow yen ne de na o ta hwe story ne de utumi se saa abrantie ya o ti hayi waba Ezra saa be kana sem saa na obae no na chese ne nsa na ebu ne nsa no ahwai ma ya pro ne nsa no pro esen ho no saa na pro na we na owako chinchin be bebre akopomfo bebre ho ne ade na eya na opemwa eno nti na oba na o se ne maame na soma no ma ne kokowia nti kokowia obi pe okowia obi avocado na ema eba se ho no omoye na ne nsa no eduru wo ma hu de ya ne nsa no saa enu echi odi akofo abobo ya ma wate ahema ne nsa na sa abre na ni nyina echi no na opem wa nti no oye na dwen se eni ne enipa a osoma no ma ne kote pe no ono ane maame na ne maame na chese wa ha no se be ya manfo mobo no ma che ni sika no mu wie no amanfo che ni sika ni ade wa konhira na wasan ba Ezra eni nyina echi no obi ka chen se won se ya ayese se before ebetumi akono age so okopa maame che because nse ma wode to maame so nyina no enye no kure kura na wei na wasan ba ene oba ba kire di wo mu nyina nipa osoma no a chese ono kote pe no a enye ne maame enye ne papa na hwe ni mguase odi egu ne maame ne papa menua a repo mu yenko he story no ye behwe bewie no wankasa oba feel sorry ama guy we yenko hemra Adam anopai dia boko ba an se na no mi dia se mi bedam no ba ma ko da dwun an se o se me be kan kure na ma me ne papa mo pa o ma cho ma me nti sa me won to me dan ti na o se be kan kure sa ti mu bi asem na ka sa ka bi no mi ti bi wonu na kan ka sepa because we there wo bi amansan nyina pese womotie asem na wo ka no because na there won ka me case ho in fact me ba ya wo tem bi se o mo se na adam biem o mo se mako na there wode nam ye sonko titie ni ma me na me kwa me timi ntia gi se wiase amansan nyina ti wiase amansan pepe mankoma wo mu nyina tie bi na wo no mu hwe bi na wo mu ti adam asem a ene wo beka wo se die bi o me si ena no mi dia sem bedam ba ma hu se ase me kan kura me ho beto me nti obi ase me kan kura na me ho to me nti na wo se me be kan kura jo ene asem na wo de beda yen no si hu kakra bi e fa kire yen na wo wi a wo be kan kura no a ewo mu no wadawroma ye tie o pacho me dia sem bedam se na ma me me wi aped man ema ni dukudwa kan ni na wo de ka ebia na obi ante nti wo de ka wo wi a kan fofo no owie o ma wi aped man kudwa hawa se kwan be so no ofa so mamu ko wi aped no wo ne wan kirikirem me ka se me ni menu anam ye wi aped man eno ono ema ni dukudwa kontomle nyina na etete man ema ni dukudwa kontomle nyina na etete man dukudwa papa nkoko nyina no wi a bai enye ni nchana yale ni frinchi na ewase nem me banam beka no po ma me sa me di sa adwuma na ni bebia yale ni frin na bebia mkwatra ma yale nyam na ewase beka no kure yo enti no na chese no wo ba ya because enye hanko na ade wo maami aba Dabi wo de ne ko hene Inshira FM wo de ne din kan ko Inshira FM okay mi nua ba ma kofitv ma kwa na show na ade ne ko ye na eno so wo de ne ko ye no de akwa edu na akobon no ho eno so sana me kobon sa se on mama ewi apena yale na ba mo hwe mama onto o ma me ma wo wi apɛ okay na wo san wi ade ebiem kon ebia kontomle ni pani na akokɔ kwa mi amitimi chibi akokɔ ba akopɛ na me dem chibi wi awi eno de senyo maame na ka che se ndem papa nkokɔ me ka sem papa nkokɔ nyina na maame wi ai wo ka so papa nkokɔ no wi oh yeah ena me sa kai se na wo ka koko ho asem bi eno so ka che me refi mu ba akokora koko ni na me ka sem maame me wi ekwan be so na wo maame fa so ema mu wi sa koko no papa said ye wo be ka se because say on said you see bubugu so no
Sa time na bebo ma me kwa eduo no wa mbu angusu sa wo ka ne pepepepe sa pepepepe no e na me pesa wo ka no because ada no me ma be 3 hours kra na wo nwie mo ka se me nchirem dia me sa pepepe na me ka no eduru ba bi a me pesa wo pon so a me twa so yanko me dia sem be dam se mame yanko na yetie kurase ba mame ma ewi aped man dikodwa duwa kontomble na yate ama no duwa bode na yatwa man no odikodwa na odikodwa ntino da kuro na yalen bana ka so mo hwa nti na papa nkoko nyina na mame me ka sem papa nkoko nyina na mame ma ewi ama no e man dikoma konfo bia no wo enche e man to nyoma beble na koko misi akwaji koko nhwe so ti ibe edu fiada sia na mame di boto amane kasante obana wabe papa bi ono bo mo na ade akoma na wakoton no buwa no ama tensity nti bi won so ayane me ka se bi won so ayane me mame na atime ko me ka se bi won ayane mame na atime ko ekokoti pe ni bi twaso yenwi ekoti pe ni bi nya ade ma oyi me ka so so ma ko ma ekoti pe ma oyi papa bi wo fa kwa me echi e ma ni di blantain kura ebo me ka so obetwitwa asika twaso nam ka se ayi kontomble nano o me wi ane adi nti o me wi ane o ma bebri okay enti ebra assemblyman papa ne fe say jebi jebi na yakwati ni pen jebi pen no a mokote ya wo che mu a okobo assemblyman amane na assemblyman so efre mo no mokoye edi asem na mokaye one hwan ne ye che mo meni nuanu mi ansa ba meni nuanu mi enu nkwana ye mi enu na ye ka se mam na suma ma yakwati pen o kan hwan nim ona bunani na jebi pen no eyawo maame na eka se munkote Ezra 94.1 na koko na maame gia na oka se na pesi mu no na osuma ye se ye nkwati bai enya obidia na oka se ye nkwati ba o se ye nkwati na owia oprapra wia no waba na ya befa basa atam na koko na hwe so na pewu nti na koko na hwe so no ena na pewu no se ye ndi kana nkwati na oprapra no wuru nkuko wia obeba na yade abafi na yenso ye kona yehun se pani si afumu na ebe ewo kwana nti yeso yehun ya na yesi ene yete akokan ya afumu dia no na mama ba yade abafi nti eti na papa no so betu nti papa nka se obetwetwe ese kan na e ka se ne ye ka se bia mama obeja na e ka se mama na somaye no ka se ne ode ye kona afi bia nkrofoti ni pena mama odi yakona obusabusa yana yesi maame nti yedu ono maame ehia o maame hu se odi aba na ohia no ka se na si maame na si o yemeti no obusa na o se mam ka se onya no nso mae no ka se ne twaso ja de ade se odi yakona bo no na odi yakona bo no ona bukan ya no se obema ya do afu na ase na ona ka se de bi won fa we nchaye se bi o ma yedo afu na se na bibi sa yira o be kwa ko bisa wanti ye twem wa ne anhwe afu mu bi ntwem okay yo adano so wo kasa no wo kasa na o maame na wo ye okotonton ne ma no a wo di sika wonu wo de ma wo na wo de show ho sabaya wo papa ehu na chirika de o de mama di tuma wo de skadi e o de mama edi shembuto ma me dem pesa me skandi mama di shembuto eno eye koko na wo wia enu okoton ho sika na wo de ma wo show boto ma na se mo nsi eye di sika edi me wo no de amam se bia satam na onye menu ana de ode ne ba ase na ona wo nti na onye na ode mam se me mfanto e bia so be call spiritual na me di amano ti e ba se mpapa ka so be bu na me dwane ko na hyembotom na me di dwane okay enti krono ne de na wo bo
Meboa. Kronje na kronje me ona bu no wonum na ase one me ya saade no. One abo one na hwan no yes. O maame no. Maame ben. Dem me kwatena nche ono buom. Daddy, maybe some question na ya no me nyama ho. Me se krono na de na wo bo eye wo na wo bo. Me de na me mo krono. Na ayi wo mo krono a jebi ne pen no nyo maame na ka asem nkote ba mo kote. Eno na ya odia. Eno efiri ono. Daddy me chese sa pen no na ya odia. Daddy. Okay. Enti ade anya odia wo kofa wa ye dan. Krono. Exactly. So me bisa sa krono no de na obo. De atoso mienu sa enkontomire no. So na maame ma muti nkontomire. Good. Na mo kwate nkontomire na sa mo nti nkontomire. Na ati. Good. Enyo maame no so ma wo meboa. Ende na yati di manu ko dwa ba na enye 94.1 FM. Ebia omo ya patra no. Omo ya patra sa na si kontomire no pa wode oti dia. Papa no bet afu ma bet ma ba papa do e nuko kwa se kontomire na pa be blim to atme ka chema am se ya wonti nko dwa nche ya na akwati agubotum ne ade able na odeko. Yo. Eno nti eno de enya krono na akobo. Da bia nde afunla na na se ye pa emeti tibi. Okay. Nti krono na wo bo no ye pe ne pe de na akotete ye no. No kwa de bidia na miti mama na ono wansuma na ekoka asa na no kwa na akokọ no so akowi aye no. Akokọ nje satam na yale na abo me ama makosirem na aba. Me ho ne de minim but ukowi aye. Akokọ no so eni akokọ no. Eno so ye krono. Good. Ena wo na na phone no so anka wuwia no. Eno so ye krono. Senka wuwia akoton ana mebo. Na me wia akoton ade adwa na aba wona abo no wonom na. Efisa nchena mbeta na yale ni nyam. Yo. Nti ni nyina ye krono akwabo. Ba de mu bia ni hwe ye o maame na ka che ose kobo. Da bi na maame so one di mba wi ase ni kwa ase bia de oye na nka mbeka wa video so. Mi si se bi one di mba wi ase ni kwa ase bia de oye no me on one ye wa ye no eni kwa se de wa ye no ubeka meaning se wa ye but sese no ye hunehuna o ana wa hunu se ni kwa se wo beka na wo hwe ade no ye tu. One, enya wo maame ene ka che ose kobo na akobo ye ene watwa ntragu ni so. 2, eye wo maame ene ye but oye wo maame tini ni kwai se wugu na ni mu ase 2 batwe asan emu de 94.1 FM. Ezra 94.1 FM. Emu de we hena de metimi aka se yo wansuma one dimba wi asina sabi min sabi sun cross gumi so na umse se ebia no me dam so na min so be obi ase se mampa ma me papa atwa me won to me da mani nam sa antina o se mbeka no kure ne wo na mpa na atwa mame na odimbo ni chamia na mapa na atwa o ase kwanka meso ni kotodwe mafom. Okay. Chuma pana cho. Yo. Enti se enya wo maame de a ene na hwan ene kire wo krono no na hwan so ene ka kire wo se betwa ntrogu maame so. Sata mna mko sirimba na mka se mko chia kokko na papa mo me no. Na mko sa maame no wonom ayi. Sa maame ben. Ayi sa maame na me ni wiawi apen. E fe ne maabla. Ba o maame na minimu ne di. Ti maabla ndia na ma tese o se me ma fisire ma ba ne die ompene ma me nsa ma ne nche bi na chibiti na me ko ne ba no wana me ka se me ko maame o maame de minimu ne di na me ko maame wana me ka se ma ba na ai ma fuma papa mpesenka me pu bi ma ne ko pa na cho no si na wo ka menti ase binim sa bedwafo ti ase ma bena ne hwan ma bla ne de me ko tran che na ewewi apen enye ayi wono aboyere wono aboyere exactly kan wono aboyere because ye nim wo ba ye nyina ya nti ne bi wono aboyere ono nche na me ko tran na ewewi apen nti me fi sire ba na me ka se me ko chi akokọ na papa mo me no na me ko no wona me ka se se me ni nam sa ma banso ne ba ne so mpene ma ne nche nti ka mpe obi amana akọpa papa cha na si da bi
mekwa menko ka kire menko nhira fa mekwa menko ka se mpapa ne bufu oti metwi sika wo yeso na me bla penyim kro watwi sika pa mo wane kai sa maame no Honouble ne yere no dabi wa maame Honouble ne yere maame no se mekwa awe na mankobo ne bani di ma be na ne maame no se mekwa awe na mankobo Honouble ase na ase ba de ono na maame ona boyire no ne maame ti Honouble ase ase ba na ka che wo se uko inshira akwa ka che wo mo se so mehwe mo megiji ska hwe mama me wa to mo mesa me yale no ase etimi kwa menko ka se maame na ma ye saade no ti we na mankobo ne bani din wo no ti na ekwa mo de me nso ka sa me ka sa no man fa isiri to aduane die no ate ko ska anko de be maame nanka me de maame ne papa akọ inshira famti kaminko wona abu na me ka chense me sira na me fisire ma ba sini am papa akanti wo ma mskana no me ka se ona abu ne wo de nso minti me ko na kire ma asole mienu se asole wo metimi abu ame amo manya skana mande do mo ko inshira fa ti asole no kire me so na se zungu wona me ya tena won ti na se microphone ni nkofo bi su ko sa asole ni bi wona me se de na me ko asole foforo no o ma mska nko mo jiji ska 100 cd na edmam na midiko inshira FM sa asem ndam trina timia midiko be ya ona bwire timi so madan won se dabi mekano kure no ase me ya suro o mo achem me ya suro maame na achem papa na maame so en tumi ko banza maame na maame de mini na wia ni o ma pa maame de hene ona bwire no woni na wia ni ma ni o ma de nya woni Honouble yire ma be na wia no ma ka che wo ye Honouble wo hene fa ndo one ka so ya Honouble oni kunu si o komati ni na ni kunu ye friend say babata ban media babata na minim sa no babata de so on kan je se ko wia de da dabi ni yire no ban ono na bobo ye nesin chen ono so me ka che wo but ye babata yire ya ye friend ma be na to o wia ne kunu wa bobo ya no wadada ne kunu so akoto penti won fa bobo ya ne man na ne ba no so ni mutwinti o wia ne yakof ebi o timi de mi ko fole se na waka che me se o kire mo si afi o de me konkran na waka kire me se si pe no si afi o kire me che afi si wantimi amakura na si pe so na so tifi o betima asomam na ma hu se ase na o de me aba kire ti ebi o obi anka ja doma akobu agu no no maame na ma ye de abobo ya akotwe o so oton obema e bi nso o ma iska ni bi bu anko for board mene timi ko dakro bi de edua no me frudua bi na ekobo se so de me ko fole se achi na ekopepe ni bi o ba na ekobo 5 for ye pese e ba fi no ehun pe bi na o se yanti ti pe dua ne pan na koko dua bi si o na o ma twa so nka miyem be wo do no ka se yenko fi na nso hwe na nyankopɔ ya kire ke pe na ya nya na so abegu kwan so na ofre ne ba no se o mfa bobo yanhye ti ni o man de me ne maame na wi apa na menso memre nda no me ko papa ho no mpapa ti me makogu o mo ni ma sinti wanye me ntimi ba maame na da ne dua no wono no no ka ono so na ne bu afu me o se ade nchi na me di ntroto maame ne papa so enye ma dua bo ni nyaame no enye maame na be da ne ye ade nanka maame ba bi ne bosum na nka chense ni nche na yale ni frinti si de mayi si manka no kurepa me wonto ma obetwa akoko du se de yale akoko na emfa da nti no ona buire na eka kro ombeda ne dua no mutua ye no omantua nwie nti ono kura no ne bosum ne tete no se obeda ne dua no wa hye bona eka na aka no ompeso de beba nti ono kura mo pene dada no si ti me ka no kura ne wo na me ka no kura ne wo na mpapa ne maame eda ne no me no ma adrumi ne su no mo so gumi su na menya la tina misim so ba be kan kwana ona boyire na no maame no maam sa adwene na nka me no mo ahia wa na mudi ma hye ne nsa no wa hwe mama me wato me na enti bi nko ba hye onu maam sa adwene me ngu maame ne papa ni mo ase sebi minti mfa onu maame ne nya na na minti mfa o maame ne nya maame na minti mfa ne kunu ona bu ne nya papa sebi maame wa wadam ne kura na ona di mba wi ase enti me sira maame ne papa se mafumo mumpo macho ma na mfo mnjo na bu Ezra 94.1 FM ko bisa so onne ma me asa ade no no so de nchi asa ade ni yale ni nyame me kwa na osoma me wa nko bi ena me kwa ba ya me di pen ba ya ade tie ma me ni ba fio a
na masole kura ambe wuru manim na wasol ai wono so apie ti maame di ka se ba no bisa na mehwe o mo kire nse ona bo no minin na esa adwuma na oba na oba no okasa kasa se me pe no wana se kwache to okase wana se kwache no me de me nan fi na ona bo yi no eso so no okase ade onu nkwa na onu nkwa na fu pe si anu patututu obedwa na sum sana na okasa sana maame ka se anya me ntwa na me okase me ntwa na me na me kwa me ka che ona bo yi so kom o my mfa pen nya de nkwa maame na okache me se maame no ntimi nya hwe timi so okase maame ntimi nya hwe ne me so de me mawo asebia tim na maame ne bakura be magina ono osere no se kopa maame atwe ba na me hwa na akra de no hu de o maame betimi aye ba me de ona boyi na ma ya mfa pen na na efiri ona andi be yesa yi na me nse minsane ya miya ti ono maame ne minsane ya miya no oto aduro bi siminsane ya miya kwa no pese ofoso ne me kwati pe nti aya no oto aduro bi efe ni si first no satam no de no me na ko no de no nya pa no konongo no okoton ti me ni ti pe no hu se ti me do so ti me de manika kwankran tema no ma koton no mu di scablen ti na kromo de na nkrofo enim de na me ne maame ne ya pa nti ai nanse kwam de maame ba se na memenda me koi wona madam fofo no mu buafu am si de mai ko bet match ma so se me ne maame no kromo bi anim de me ne maame ne ya na me de maame ne na 94.1 FM nti woni no one wo boss akro no akromo atene obi anim na wonam fofo nyina anim nti ne kru no wante da si yale ne ba no mko da ne bia na fe na ne ko ni ti no se ne ni yi na mbo na mane na me ni yi ni yesi sa no no ka nti ono na ebobo me mpanie satam na satam na mde betu fi ono ma doctor bi free fi be bobo mpanie nti one ne dware me edidu ku bom me kon me ne kura na one di tuma go be se ona mane no waya to ona abuno na ne yi ni kwade no ntimi nsimi ni omosi me hunsuo na etan ona bo yire nti na ne kuna ne nsimi ni oma ebi won so na odwale me no odimi akoto mpa no so sa na ma doctor ni bobo mpanie ma mdua na mtimi sole na nti na mtimi na nti ti e wona papa che ndia o mina na bi osirim e bia nti ko hwe onso e ko no msi yale ndia nti ti free asi adi se bana e bia mbe adi se be pano pana acho nti edu ko osiremu no no osiremu kra nro tatahwe no kra ntumi asa yade omsi no pano ye no pana adi se mko pano pana acho na no pano odi abufu na ye sa adi na wo mo so a wo ne won rabo saye no kra wo ne won rabo yire ma be na wi o ma de no edoso nti hwan na akopa na chewo me de masa mamu kwa na me oka se twa na me hu na o se de abufu ba no on na me gidi so betima sa ba me so me na mo so pa nkrofo atwo beble ko pie sa mamu ne so pa na atwo nipa dodo se na akopa ma chewa sa akopie mamu ne so endo me do so mamu bi kwa de o no mo nje me na mpa na atwo no de se ye ba kurumu an ono oji mic e de kasa anti ono no board ye na ekotwa by Ezra 94.1 FM. On de mina nkopa na acho de. Muko twa no board ye woni hwan. Mene maame no. Ono ono abo yire no a. Eni ko twa maame ne board ye. Muko di ya na muko ton ye. Si me ode aya no de ni pa ni nyina ma ne ka kwatema. No o sini nua bi otema nto ode mane ana ka na ko ya ma na wato no di scanner send. Mucha ne board ye predodo sei. Board ye de edo so ebi wakwa adawo no na nkwa na me ko no timi ka chem se me ba mtu ba nchim na no fa ofufu ti adan ne se twitwa ne nan twitwa ontumi nya adwuma ono abo yire no wani afu ono abo no ankasa wani afu ono abubo ya na otwi minim so afu ndem on fa me nko na afu mu da oni afu ba asa abubo ya na odi adwuma di twinua di fanyam enti ono abo ne yire no one wama wawia wama wakowia nkrofo board ye 2 wama wawia nkrofo pe 3 wama wawia nkrofo nyina eja wo mabubu agu ankaja se onipa kro no bubugu a eyo odi doma ni twitwa o ma yetwe abobo ya premier no nyina se obe ma sika ni bi nso ama ye enti nua board ye ye kan say pe endua ena kontomre eno kontomre ka kontomre die daba akopɛ na o ma me kwati
and na me cast me kwatia ya kwa kofa me fra bobo ya no so hwi wo no na anche bia na ya ne sati wo abubu ya do ko bi ase no eno ona suma me se ni nua no tema ne se onya kontomle nso a ope na nkrofoto no suma me se ne me kwati te me makwati na ase kwa no so no scavelator fa na asenti abubu ya net bucket ni to ono ne dia abubu ya ne sa edoko nti yakofa kontomle no afri ateche ni ya ba ateche na ya una ase ya uro ya una ti mimitina abubu ya nso boy na nka nkyerem se obetu abubu ya nto otu ye no sana msumi sha matade na mfiri so hwe form na mesa sole na edi kontomle nko na wo se samokofa ne ma ne ma no a uko wi a wo se sika no obema obi nso o ma wo mebo a sika ne die ayi se onu ntimi ka jem se mekwate tipa sa na enye tipa vise tipa otimi ka jem se mentwe na obi antwem ansa ana se bi ada ayewo kuromu ona o maye kwa na se kwasi ada na o maye sa ade te se bia wo ka to wo ma me so se kwasi ada wo hwem obi a kwa asori ana wa mama kwate no enye wo ma me mom na mom na ye honorable na yire no mom na ma wo ye sa ade no atoda no the bag na anom di book gum ni bi no bag yo mo di book gum na bi wano wasisa dabi ano wasisa boto adi ahihim ti ebia ebomachi ana menene ko etoda ko na menene ko bi o mama sikato aduani dia na wane odi mi akire afu bebre no ko okase sinka yale na ama na odi mi kire se afiso a na se pesa aso a na se bia wantimi ama no so mami ame se ase pe wa ame metimene Ezra 94.1 FM. What can I say? I don't know what buy you. What can I say? Who say honorable you need ya no onya we na mum wo ko na wo kwachetia na wo dia bre no e bia no ma 50 cedis e bia no ma 100 cedis what kai let us honorable you no kran so nya we se na akowia na e ma bre no ya bre ba sen o ma me ka sa chem na me pese me gu na ni mu ase enti edie na wo ankasa wonna ya wo edia ye wo a wutumi bo obi ho ban na wo yiwu maame na wo de krono to wo maame so because honorable yire ni ade enye ohwe ni wo mo wono na se ye edie na wo maame aye wo ya eye wo ya enti wo betimi atwa trust ato ne so wo abre nipa no a wo ma wo yes ade ne wo ho ma enkradwena me dwen ba asem yale na mfisire mba no onhwe ma me wonto me na maame ni sa maame sa adwen no se me kwa me nkoka se maame na me ye sa no ombe boa me ombe ma me nwa ato me ombe gigi ska ma me ombe ma me nwa ato me na ma sa asem ntomtiri no sa maame ska koto aduani gi na ma sa asem ba ma hu se na se ofie ne empamo by efie ankasa no ne empamo no aka se ya pamom ye frifia ma wei na agye me enti se wa ye me bone kra no a menka papa amfa ne ho ne empamo na ya kokọ na me kofa na papa ka so be bo me na me dwane ye se wo so obo wo ko wia wo bia kokọ ma ne mo no onye odan ti me ka say because e ba ye bebo ni din papa so me se ba na akọ wia kokọ no ye bebo ni din enti se ba ya obe still discipline e wo mu no what's what enti papa ka uko wia de na papa so bebo a na wo se okọ bata krofo ho according to wo uko bata krofo ho ma me de nam ni se o kro se me de me ko nde odikan eye ti se de ase pafuo no wato ti enkote ti akire wo sam do so pa akire na ase oyimu kire me se ebia na emanu mi se abai ono me ko tran chende wandi kan kura nchire me ba ase ono ka se onse obi wa otime ka kwati anka pa no nchi aka sana na pe no so no e chire no o ma mbi hu se ebi wa na me ni na akwati na me ni na akowia wonu sam do so pa o e do so papa because asemu a wo ka no eya na it looks so real like and try na wo twa to obi so no wo kai say wo ka say ebra wo kokko wi akokko no na wo hye botom eda kokko ase na wo ba wo behunu wo maame na entoma twan ni mu ena wa ma wo nua ejina wo nua chi pe ena wo nu jina ho na wen wo kai sa pa ni dia ensi enti sidan na in your own way what to be creative say na
this is so serious because see the wusika adena mama buy no catch and say some ne ho no wo pa won swear ma Bible so no won swear say wa ma mechi woni wunua no so wonu gira kwai mo te na wunua ni sipa dua ne so proper Ezra 94.1 FM esi da na wo create asem no sanya no kra because media the ayeme ne say e bia na no kra dey mo me say pa na pa so ko efie Ezra 94.1 yes be pa cha ode a ene ye wo be ka say ni say but listen so honorable ne yire no so enye wono na kire wo se koye we a wo de ntrofo frofri a akoto ni pa frofro so wono so betumi adome wo ma Honorable India me ni di asie wo no kro ntimi yina no yes sa na da wo kan ye e be fa wo ma me ho de be Honorable yin die ono no bo mo kwado bia ni de aye no no so konfo na mo kwada ni bia wo no ko ni bu afu me papa se maame no kura adentina maame no ne beda ni dua na me se de ko maame so me ndan me ko no se me kwa kura am papa bu fu mi na me sasan na me ko da jin wa sa na de me se me ba we no ya Honorable yin no ba be na woni ne tina aboso we san ende bitimadu busu ende me ni na antina anche sa ba bitimadu be busu mi ansa busu mi no so enti tama wo yare ye no a on na kotua ekoda na dua no so mka se on na ko bo ka no omudi me ko kura na papa mu se dua bo na mu se da bi omudi ma se me so me ko kura na me kan nyoma ona boyi ni ma fa na chira papa mu ti na papa ka se ne dua bo omu sa me fa me nko omudi me ko bu konfo no na konfo se dua bo no mu da ayo ona boyi no mpe eno ko sika no mantwi anwie na ma konfo no bo afu no amuda ne na nduro amude ma no mu dwale mama afu na twetwe na ka me nsawi se ya no kura bia wo ho ai wasa woka one side abranti ete se wo papa enipa wo ti ase na wo pro eduro bia ntimi nje wo nkwa hwe ba bia no no ye de wo ko ye se ka ye nkonkwo hwe ya de and this man is very very expert and no pemu ya de be etin ya de how papa wo etimi ahwa ka se ontumi nya se wo bia wo good bra yeah farmers and no chili tax because some way yeah wo good there yet na papa we ho and no chili tax papa don't pay mo juma ben ye de akọ ma papa we want to our who work on aketwa we say wo bia so kire no wase ma ko so akwala we de me ntimi mo fan no nko ba bia a free buy baby a shase so chese wo ye honhom mu adwuma wo di nipa ni duru ho a ya sesa na aguda mu a ye hu ni sei ya sesa ni sei ya ni sesa no ye de ne call hospital ho ye de ne call ye wo ye ni ho adwuma nyina ma sesei bra na so de sei kinkai wo chili taxi wo ye na adwuma enti wey sadie wey die aka ye nim say o se ne te amaye sit ne call ye so woni ho ye che wonu akasa ti monko na dwuwa da na obeba makohia wono aye pese ne mani bi bekọ akohwe na yentumi onu amu because ye how na ye nya ye no onu amu ne de kosoye ne so enna nyame adom ye de call ne hwa wotumi ye maye enti weji a wokra wo de so tumi nante ahode wo mu wotumi nante ahode wo wotumi ko je yasesa no yasesa ne sei ene ye de ne koma no wotumi ahwe no men ne wotumi ye adwuma wotwi ni car driver ni wotwi oda so ye adwuma enti wo wo de de nka aho oda so nante na ma ko mi suro ma akora we kriam obi afa na dwenkire wa dwenkire bra na mi suro ma akora we because me no na no asem do so na ma me dia go betimi do wanti bra enne die sa ekira wo san koba na so be sa da ka che yesa wo sa ka do kore enye won rabo yire da ya so bra se be si atwi abahwe wo fi ase enu kure bi e hye ba bi bia na wo yi apie enne wo yi ni nyina apie wo ti ase na wo ena no Robert Frey was Marco na se na no kra de mam ye hu ni yie so ko ukọ ba G ho side wo na boys bi o ma wo bi esu kire wonom because Robert Frey was say wo ba wona yo mu TV so no kra de say na enya na say ye hu no wa ha na se no mo me wo jin wa mtimi bi esu ma mframa fa so ai
na ye hunu no enye bi na ya wo mu hunu ne camera ni mu sa no wo pro etu be ka no kore wo pro because ye shebega wo chafa ye tumi wo bie so an say ye tumi ntina biem adai apraketo wo pro me no kura na maka no apraketo me ntimi mfa ntonto na aboye no so me asenioma aseni usu ntwa ma wo tumi ntwa but dabi ase maame no fa bible ona fa bible ashafu a wo ma nya bi anhwe na no me maame na kire me kro no bo me maame na kire me kro no bo ai wo sakai se me wu a sam asamado your maya me wu a me ba be faw enye we na kai anju be so che san se me a wo kan ye nyina Honouble maame no na che se bra be kan we gu maame so Honouble maame na ka se ko kasa se go oh no a na wo papa Adam se maame na ka che se be ka se wo asamado your maya wu a be ba be fa maame akọ me dia enyo na maame ka sa ade ba ma ase maame no na di ba wi ase ba me na menso no ona di mba wi asba me njimi ngati bia on metwa ntro anaje bia ti on ti me de me kan se me mpa mu amene papa acho ma fom me wo kai se na no yanim ni eni de ye ko ho ai ye ka se monko na ye mfred doctor ni abia de wo ko wo sai ka se wo free ha wo be sa de wo ma me akọ stations ahodo ni nyina si wo kai wo kai Mwanya, yo. Mufat, just say, I'm shocked to the bone. Mama, shocked to the bone. Akwala we, obetimi am ye jeli ni power brenyo no. Me come it no. me wadwuri bi because empampen so We be dia nko akumu maami ho, abase ye siu maami abo. Wo, because wakonya bo asabi se wakonya bo aso. Yenye na shie. And we yam base, wo na wa kire no kro no bo. Wo na wo de na kwa. Wa betisa wo tibi to the sense of found so bible mu na so e ti se ba bi ne yesi maame aboa ko wa no ka se si anke no se ekum wan ndi nke ne o ba be sa ka se enye wo maame mo na yo bi na hye okutupa e ma ba se ntia ifa de kwa ko fa wo maame samai amanaba 94.1 Honouble yire ne maame and the catch us twasantre no gu maame so wo call radio station at twasantre gu maame so sebe ye ombagigi sikade ama wo na ade akohwe ho yade na nim se no me no yade ni firi maame se ye no me yawudi efiri ho na eba it no amount of edro any se betumi ayo ho moreover wo sa de ntro wo kra wo sa kwatena konfo nchen o wo kwatena konfo nchen ma konfo ekro ni nya ntokwa konfo yi wo sa ni buruburu nuya sa ni nya entokwa enye ntokwa konfo ni nchen obi ba ona se me nkopa papa na maame acho ansa njisa omo njisa me nya ala risada tina what if a message bra na me ma wo video bi hwe 0245301462 wo wutie bi na hwe bi na no wo nwiri wana wo a wo hwe bi na wutie bi na no aye wo sa aye no kwese maame ne na ye na emom sese wo chinchini ama oni ba bi akobie mu nti wo be kasa se be yo mo de be kere no apepa maame ani wo anase wo gini di se nei ne maame nkire na hwe na emom ye Honouble na yire na yire maame Honouble yire na kire no kro no bo ana Honouble yire ne maame e kire na sem o ba wonka mani mu ne ba nani mu ase ne mom no won fa bibia o maame fa message bra 0245301462 ya hwe adena wo ba ye no o ka kire maame se senyo na kire no kro no bo Ezra 94.1 FM. Ezra ena kofo ni ji wo anu wo tra ya babro 5 years okay trust me nti nana na saata mun maame no so say saata mun makoyi na afi agogo na abo maame no so won gina na saada ende so de ne yen kwafie won so ti won ntimi ko say nsam na wo kan na enya na kwonto won so so say wo bedi ma cha koye fie o na me so na ogwa mi unkura duro o fie o e bi ka so ko mi ekura da brebe na hu no kura duro o fie saada na maame ka sa maame nchirem e bi na ka say ombe poezi omuka so ombe poezi mi no man ka chi abusuafo nse mi yale na akumi ti da ko no mu ni wo Adam kana balo no
Ma, me say Adam can na kwa Bible. Me na talk about dress me be man so unjira wu. Amokan. Mama why? Mama nka sam. So kan man ka o mama ni. Mama champion aduro no mi na so nkyere ni. Me san na wa. Talk about dress. Mama papa ni mama ya pa ka o si. Kaka na ni fi mi fie. Me kaka na me kaka. Ma unka aduro se Adam me kaka kwa na me form ka free no bo me be so mo na. Me talk about dress and me money ba we say won wo a me faka ba ka kumi na wan to ma me say me no me de wo ka so be pass me am pass ba go nkura do say kata so e ma me yi wo ka na me ti me ya fa me chi afo no e sa ko ka che nchiafo no nchiafo no busa no o sin nkura nti no me say nkura ko busa no ko ke samu mu shake me mu say no baby samu mu ka sam na me check me guy samu mu busa na sam na me chi wo check mu de nchiafo no wo man busa me samu de mu busa me no o mu de o mu jire force na da so bokro no o mu bo force na da so kodwa na me bo so bokro so atire ni mtu ba hwe so ama me wato me enti sa me wu kwa dia me fa me wu kwa dia so wa hwe mama me wu na ti me wu na asama do yo ma na wa fa me mo boda ai wo dia fa mama me na wa tie dia me wa kana asam ne man ka bi si ba ya to na me de me ka me de na wo Bible say am fa asem to awo fo so asem ma me ka ti me twa ntro to so a yankopon ni me yale re na wa ma me wanto se ne kura nso ta apostle se ne kura ka sa ti me bonu hudua asem ya bori ya wo ani mododo wo hudua ya boni ma no asem ma me no wo na anum hwe ni ma fa kwa mo ni so me ka so bi na asem ma me no so papa no so ma me no so wo da na edua no ono so ne number wa me ho me di aba na okay nti ye na wanu nsi me bre na eko nti wuli say I mean just some questions na ono confirm no ono me ba na yes ano me ba no so di na confirm say won gini bio atamu di de se me ka say wodi ni bi anya yize wodi confirm ni bi atam na ono ko dabi na atam na me say wodi na tama ye de no confirm no buru nu ya me ba na yo no pe di abode da confirm na no what 5 years me ba onu ta 5 years no bo wudi ada o ti me bom dio ebi o go ti me pa mo me na me ko na masaba na wasa age me confirm wa bodua pa mo wanya ne de hye no wo kwa wo ba wo say ji wa so si onwu mi bobo. Okay, yamama kwa ba de Bezra 94.1 FM Ezra TV. Makosam jumedie na wo hwe na wotie no adane na sewani na mede nyame asesa wotie asie no wanya bia hwe na enen so wasai enya de asie no ahwe sauti se wo ka se Bible say e ma ye twantro anam ye ka sente ye ma me ne papa antina me ka se ma me waye kwa na se mbetina fidie so enti waye egu na nimu ase timi je me se mumpa on papa choma na mfa. Hey, Adam. Hey. Me honorable Fiona, honorable yen mitran chema yale na sati enyame. Debi o, wona wotra ma yade ni nya wa se bia akobọ kro no free baby. Na wo ba betra ho yade ni nya wo. Na wo ka no honorable no oyesantini na oyedeni. Ono kabusum konfone ko dan dua no kra ko konti sika ma me asen ko be ka se ma me na. Se ohwehwem otukosia hwehwem no o se maame no wana yale ni fi ono aboyire no wana yade ni fi anti ono aboyire na dani ono aboyire na ma wo bo kro no wan ono menen mpo na ono aboyire na ma wo bo kro no tu maame ntimi ntwantro na nye ntro me se ka sa ane ono aboyire na ma wo bo kro no de to so me yensa ane okay one rabo yire ne maame ena ka cho se twantrogu maame so ane nti ma hu se maame ka no kura na ntimi maame yo twemie me komaba mira no mame mamu akwaba yeah okay Ezra 94.1 FM. Ezra 94.1. I am Maliton. Yeah, Benom Maliton. Adupa Papa 94.1 FM. Ezra 94.1 FM. More diabetes now. Insulin. Maliton. No correct. Maliton. No. Na ebebu. Papa no. Mummy ekwe. Oyechia atifo.
sabre motenka na eye adu papa yenim no dada aya to ne din maliton ho asem na yeka na yeka maliton a eye adura edin kan no ehohoro umojam na adura ehohoro umojam no e kire se ade bia anye wo honamduanum a afa kwan bi eso abetra umojanum no na maliton no na ayi saa wo hawo no akwansidie no afiri emojam anu ntina obi a ade a ye frɛ se asikyire adɔɔso sugar adɔɔso wɔ ne mogya mu no yɛma ne maliton na emritia bi no na ne ho atɔ no maliton ɛyɛ aduro bi a ɛhohoro emogyam na ɛhohoro mogya no mu no so no na ebiebie wuntini num ɛma emogya no so bɔ aporo yie sɛ wo mogya no entimi ɛmɔ aporo yie a na akofa akwansidia hodo pii na ɛde aba akoma ne de afiri bra yenyin sɛ wo bɛpem bra wo bɛkɔ wo krachi no obɛyɛ n'adwuma akoma na kasa kora wo hia emogya ne bi ana odi aye n'adwuma na emogya nsusu na akoma yi pompi entini ya emogya yi famu no entini no emu asisi eba ne sa ema akoma no entimi empompi enti wo bɛkye yɛse wonya ohawa ye frɛ ne sɛ emogya bruso yɛse no maliton ono maliton a ebiebie wuntini no ntubo wo sɛ obi a wo hya ase sɛ wo no maliton so wo ye bibi kakra bi na wabra ono maliton na ebra no na afiri obi a na akoma ebo ne peri ono no maliton na mrichemu no na saa oha no na afiri ho omogya no entimi emmo apro yi a de kofa baba akone se abre nyina na ama wonsa no ne wona no na ayetitriti wo se ade a friend se ananse no na achewo ni nyina se omogya no na entimi emmo apro yi omogya no akwansidie abam ono no maliton na se achichichi wo basa uye bi kakra bi ana wabre aya na wonase ne wonsa aya na atata obi won ma se bi na batwa ne na bakon nyina no na ahonhono bonse ne nase wotenase kakra bi na ne nase na atata ahyensu yase no maliton na embiebie wontinum enhuru mogyanum na ma mogya no emmo aproye na sa wo ha we nyina emfiri ho na ene ye ka maliton no ye hunu se eye mogyamu asem na ye ka ye ka maliton na e wo se wo ye oba wo ye bemmo wo yare wo nyare wo no maliton na mum obi a wo yare kra de aduro bi a wonum bia no e wo se nko de maliton no kra sa kan wo sanse yare ni nyina no ehye umogyanum so umogya no sinto bia nimu a onyare se pese ye ti ase ye dentia sabre nyina no maliton na ye hwe obi a owo ohawa ye friend se diabetes ana sikire yare ekwan be na ye fa so hu ye twen umogya ene ekohwem na ehu se asikire no adɔɔso wo umogyanum ono no maliton na umogya no ani beti obi a wowo ohawa ye friend se cholesterol ekwa be ne fa so ehu ye kotwen umogya ene ehu se cholesterol no adɔɔso wo umogyanum no maliton na enti umogya na umogya na entimi mo apro yi obi a wo hawa ye friend se pressure ase kire se de kire nga so umogya no entimi mo apro yi akoma ne pompi umogya no alright na mom no umogya no entimi nko ntu wo hawa ye friend se akoma yare no adura ye friend se maliton obi so osa ekwa be ne fa so ehu so wo osa ye kotwen umogya eni ehwehwe mu ne ehu se ampa wo ode e friend so osa yese no maliton na enti umogya nani emma wa hoden anu tina maliton obi onu no bi no bo se ne nkwamo na ekutia yarewa no na anu ayedin esan se maliton no abiebie ntini no umogya na ye adwuma yi honama kwa na produce umogya no no wo so anya hoden aye mogya ne ye na honama kwa hodo a ekambo ma friend immune system no obi aso atumi aye na adwuma anu ntina maliton obi a wo ohaw bia wonu bia mrichemu na no ho ato no ye ka maliton na ye ka emogya mu asem yase wono no maliton na eti umogya nani eboa wo ma umogya na ebo apro ebo ma wo nkwamo na ekucha yarewa no onomu eho yedin wo ye oba wo ye bemu bowura drugstore bia bowura herbal shop bia bowura pharmacy shop bia wo se ope adura ye fra no maliton osaka malitona ebeboa amasa akonsidia hodo a abetra so nyina no na afiri ho obi won ma obehwe na abre nyina no enam mogya na akwansidia bamu mogya na entimi mo aproye mogya na asikira dɔɔso wo mogya cholesterol dɔɔso mogya yaremu hodo abetra mu ninti no na ama ne ho ekeka no ne ho eye ne hene obi won ma ne de ne kra de ha dwene se ebre ensu a na afifire beka no ho no na ajinsemo yase no maliton wo sha se wo no maliton na wo sa wo ha wo nyina ho keka abetra wo so
bibi uye bibi kakra bi ano abro kuma ya na ebo periperi unasi ya na atatai ni nyina no na afiri ho obi wo hono ma onim se ni moja na ewo ni mu a ebo apro no akonsidi abom de onuma ne se ono no ontimi enya hwe bibi kakra bi na wabre na ye ka kire wo se bre no de wankasa wonya hwe na mom moja no entumi nko de ye nim ye hye no so ne se emoja na ebo apro no e de ade a ye fro ne se emframa oxygen moja emframa papa oxygen na eko honama na timi ayusu wi emframa bone na ye fro ne carbon dioxide no e wo se ohome ba abonten na timi akọ wontini emu asisi wo twe oxygen no akọ mu body na yusu awie awudro na ye carbon dioxide ese ba abonten akoma ne ntimi mpompi wontini ne mu asisi ebede na yarewa emfa wonamfo ye se no maliton ono no malitona ebiebie wuntinenum eti wo moja nani eyi efin emeka efin a ade bia enhia se etena honam duanumu na abetena mu no eyefin unhia no maliton na enyisa wo hawe emfim utie mi a mo amutie mo radio so no obetumi afre 0547 0547 0547 0547 02 02 10 78 0547 0547 0547 0547 02 02 10 10 78 na enemin kasa bebre mesan se Dr. Sami wa hamema na kabia so na emom no ye kan moja mu asem no ye nhye ne so se wo ye bema wa hyase no no memaduru na wonum ni nyina no tiase se bi ade na asinsan wanim no eya ahoma keke eya moje ya ye kase ewo se etimi bo apro ewo se ntini no mu bie na no atimi ye na dwuma no sa emoja no na kwansidi abam nti memaduru na wonum no wo ha wo ho wo to yare foforo de ma no maliton na ntini no mu bie moje na ni titi a won kasa bo sampa wo na wo ye bema anwu nya so be no memaduru na ye ka moja sam so na ye kama ma se oba bebu ni nsa eye moja sabi oba so won fiti kono moja na nkasa na ewo se eba ma won sampa mabu mi nsa moja no na konsidia ba mu ntini na ebebiebia ma moja na timi afuro no ni nyina emosisi enti bo se prepi no oba bi wono anu wate se bibi ni na nuyem na ya se na eye ne ya obu ni nsa eba toto ba nkitinkitinkitikiti obi okra busumi nsa na ontumi emu ni nsa ni nyina na ye ka kire wo se onsaka adura ye fra no maliton na ono numa enam se ebiebie wuntinenum eyi kokuru moja nani eti moja nani ntu yo ba wo ye bemo na amawo sipi esibrane ma wonsan ka maliton wo kumase ha ba bia akọ droso bia benwo ukọ herbal pharmacy wo so wo pen maliton na mo wonsan ka bia na maduro no ye na hia ma wunti no na obo modern na waba Kolinak ewo keu Kolinak wo Ashtown uko Kolinak herbal so wutu aton so wutu akonum obema obi uko Misty herbal wo emrom Apidank ewo emrom Dani herbal ewo emrom maliton ni malikwen onsa ebeka bi uko Habme pharmacy wo Asafuleba Habme pharmacy Asafuleba onsa beka maliton ni malikwen dudu bia wo pebia wo Accra ko Okansi drug lane aye Kens Walk herbal shop na nsusu kwaje wo maliton na no na nsusu nya wapomoden sa wutie me already so ya sa bo number ni biom 0547 0547 0547 0547 02 02 10 78 0547 02 10 78 and 0502 33 06 20 0502 33 06 20 ya de kasa no AC na ya peje mu nemum Dr. Sami so kakra bi na me de ka ho se obi a wo tie me ba bi a wo bi a won kan hunu se de solanium tezera kum koko eni zinja kakaduro no enwuma edie yiyi ni pentini mo no sa no me ka cho se ba bi a wo bi akọ ne kope maliton ne betoto me pa cho Kolinak ne kope bitu ko Misty herbal kope bitu ko Dani herbal kope bitu ko Habme kope bitu ko Kens Walk kope bitu ewo enkran na afei ekọ eye PK Gombila Tamale ne kokope bitu aduro no
se wan tobia ne ebia opese otoa nananom e wonsie do free se adura ye beyi untinimu ma untinimu ada ho ama omoja abo apunsa ne yiye wo mudie kone kopa bi adura na din ne mali tone wo de obo malia now the tone aso me number ni twa to no mesi form me number ni 0547 0547 02 1078 0547 02 1078 and 0502 33 06 20 0502 33 06 and then 20 yet you be a cast malitona yes mu apom din hu hia me da se ma yen kwa homa ne so na fe ye ne obapa o mame Hawa enkwedi nkomo Adam and Hawa boy Hawa yes ma Hawa memwa ho yes no ma oh yeah what you say Fem come to you and so officer Sani that's we put try you try after your sword in say ya say you know now when you may ever indicate and I know wo ba ye when mo bay e ko ye Adam e dey na see ye hello aba Hawa what menka me say enanu amoba ha amokoye no edie na esi ye ewo ho ifa wo mukro mo odie na esi ye wodi Adam koye no mini Adam ko mini me ba sie no wodi ne ko sie no se mini me ba sie ni de sie ansi ono ko mi kunu ni anobo so obi anim se bia wo mo bepa wo che ona nsamu a wokoka ye enhira na afi wo ba ha nso beka ye se wo na wo che no kro no bo no ya tro nti e mepa wo che wo wonfa wo bi ama wanim wonfa wo bi amba se mi de minifie dana me ne ba ye no onu ko mi kunu ni anobo to onu ko mi kunu ni anobo na me so mi ka da se mi ko na ni soko so what money at one can you go for me money and you are one man yes so buy so you ran na me would say one fiat here no credit on so ko road so baby I would me call no so ko patch me dem ni o buy na dem ni fie okay me da say na me akasa de me pese meka bibia na momo no me ma wo banu ankasa eye Adam ankasa wo studio ha Adam di nti a wo ba ye no wo ma me gina ho ma ne so me pese me amekasa ka e kire no nsi wonfa daddy ma Hawa say ya me koye me pese me na meka kire wo ma me pese me na meka kire wo ma me sro fambo ne cheme maame na maame ka sa asem to maame no maame fo ona boye ne maame nna maame ya sa dinti maame sira fa mbone che daddy still ma fa me mpese ma che ode yeka wonu aboyire no e de maame ko wi a wei e na wo maame ka che me say menye say me pese wo ka ni na de che maame emubu mu so tsa bu befu 94.1 Mampa cho famboni chame ona buyi na mini ni ewi apɛ na yale no ba mba kwa me ka kire mo na me ko maame wa no maame mam sa adwene se me ko mbeboa me o megigi sika o mehwa ma ma wa adwene ban se me mfa maame ngo nhira efa na ngo ka se ai mpapa bufu ko timi twe sika wa ya so nche me bla penyim kura wa twe sika pa mo no nti me ka se o megigi sika na o ma boa ma asam yale ama me wa to me to se wi na man ko boni bani din wo no ma me sika to aduani di ti ma me se fa mboni cheme ma me na ka sa na me so ma me di udin na me se fa cheme ntina ma ba si me se fa mboni cheme oni papa ni na mfa mboni cheme me se na no mi amadu mi na mfa cheme me akola mi ni mo hwe mo mfa eya tro na me bedi ye enye insha ahakra ka ho nye nshira nko eya tro na me di ye me ko nshira me ba akom me so me se no na de ya bom dia me ba Ezra FM Ezra
yo. Me ba Ezra FM no. Me betwa ye tro na me pese wo sinipi. Na jai na Honouble maame na waseme nkoka na maame. Entro na mbetwa. Entro na mbetwa ntimpese. Mam fambo ni chana. Mo famisha Honouble yini nsa no onhwe maame wonto me. Hawa wusu ana. Ezra 94.1. What's it there with Adam Kaye? Adam ne Hawa. 94.1. 94.1. I Marty. What's in the sign? Was it there? 1 FM. So panicho. 1 FM. Was it wine a man? Yeah. Me person it say. What's it there? What kind you na da na? Who say? Was it wine the car say? On chantro muso. What's the man? Mammy Bain. What's it? One in the years I didn't know the mommy. Exactly. Now, Honouble, na you're in the mammy, winning. I Wouldn't any sample? Who say? Wouldn't any sample like it be a wooden and talk pain? Ye be a will bet to me, I catch in a she. It will bet me a catch and the chair will chronobo. When a mammy and your sample. Hello? Champagne. No. Aye. Daddy, me and see, at the end of my minute, bet me a catcher will bay say, will make count try and to say, and will so. I am in one. I need an interest. When I'm in your house, on the crown. Near Satam the Panian and say, near to no Boma, Crabby or one near to. Now, me got me bow for the top, your anchor, be open it to a crack, but me can't crowd and army. Now, me dear, inquiry. Send me the minimum dear. Minimum dear, 4.1, 94.1. Now, obey Yari, Yanosa, Honouble, and the year and name, Amabena, Mameno, Wahuno. 1 FM. Daddy. Na mami misasa woje obey di Adam oji ni di sa eye no kresa mo na yire no na ma ne ko wi ane ma ana na yire ne ma me so ka che ne se won twa ntromu so woji ni di dia wo ka ya na to ho no mama woji wo ba yi di ensem a wo kekan se na de enye wo na wo kire no kro no bo na emom no eye Honouble yire na kire no ene Honouble yire ne maame nso na ka chense won twa ntromu so asema wo ba yi ka ne na iwuji di mama why gina ko ne be kan san ye no pe asama ne be tuna wo do so na wo ka no wo boa ya ya mi so wo boa ne se asama ne ba asia no Honouble no ni oni ne di Adam ba akra ha no sti bra ni bra ko na wesu ni nyina no be tuna wo do so wo ma anya ne he o wa no to ni pa ebe na omu ko dani bia me na me mo omu ko dani bia no me na me di bia ye no na ne so no ko fam na me ku ta mo no ko sem so ti di amika no metie pa nam odi ko sere mo no o ko di sere mo no o so na ni che no ko no na di ni na o se me wa mo no bo yire din o so ni ba ye no ebe no e mo ma ti ni a se no o so ni ba ko wa o so ni be ga ha no o so ni ko chi akoko no ya kwa kan mo kan ni ko ko fa no wono o tin na mi chere no ko no ni ko na mi ko ka che ko o mo fa ni na mi ko da no ni su ka fa ko da o ni so na be fa no ya wa kan ko no o mu ya mi na o mo se no e fi o fa ni tin fo ma ni no wo be fa no ni ko bia ni ba so ko fo na ko no ni na na mi to ni so de ye so na mi tin fo ma ni ko ano mi di ja to ko fa ni ke da no mo bu mi da ba wa na mi ko no ni do ni se mi ko be fa ni ko na ma ni 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 ba ma ni so ma be bo na mba bia Edi na atamu sana obi kacha nta ni tete nyen kwakwa na ni kana ni tete nyen kwakwa na ni sho na mi ja kwa ni na ni so wo sho wo fa ni na mi bien a ja no wa kacha ni se ni na wa kacha kwa fo ni se woni se no mo kwa nwa nam ye si ha di e si ha no wo fa ni na si ha ndan wo fa ni na si ha wo china wo fa ni se wo ni musu adam wo na ni su No,
no ana mi de me tan na mi che na me ka ne ko na me ko sie no ma mi de gbe no mo to wanda mo to wo china mo to ma ni ti mi sma ko da be so ni ka chan se Adam ye na nya me na Adam no wa ya koda ni ko dia so me to so me to daji de dia ko na du no onye akoda dia mama what me no ko o se ya woni na ta me dia odi di ni o ma ni o na me so no di ni tedi na pan akoda no sada mu ta se ma ni na ka che me so wan fa me kwa ni ndi o ton to anya ma ne 94.1 wa ada ko ni play na no ka ta ma ni dia na mi ni tan to na akoda ni ka anya ma ne na nti na ma ni na ka che me se papa mi fa yo kuro mu ma ni na ka che me se papa mi ko inshira ma ni na ka che me se papa mi nda wo ayo na Jira so nani jira so nani ya kwa wadi mi ba o ya so na ko mi kuro mi ana ho watem uche da ni kanu mi tie dia me question na me bisa wo no wo se wo ba no de wo hene etimi di watem wadi ma na me de wo na wadi ti wo no mo wadi me kan na di matam wo se la ya nani wa ni mani wo se wa ya mani wa papa wa ya mani because no wa so na si andi matam wanka na so mame wo de wase e de wo ma me ya che mure bi me fa ni me kwa tina konfo no me nuane me na omutwam ano omuka che ma me mo dumi me na ade me ma me twa pa ade me fa ni na atem ma konfo no wona me che me ma me twa pa ade ma me fa ma me twa ni na atem na kra no se wajimi sa wo ma me kra na wo ye oba no kasa no wo se wo de me baagi matem sorry wo jira ha wo on fa ma me twa ni matem me fa ma me twa ni matem bi bi cheche wo me nkasa ankyere me ntimi nkasa ankyere no wo ma me se bisa question to so me no wo se eye one rubber yire no e ma me na ka cho se fa ne ko konfo no ho fa ne ko nhira fa ne bra koma fa ne o se won na assemble ko eni 94.1 fa ne be extra o se eye one rubber yire no e ma me e na ka kire wo wo se wo mu na ka cho se fo mu kokoko ba bibia mabobo boy nyina me de me nhira FM no kwa na ka kire ma me ne ma me sa adwene nsem ase no so se me do aka to mitrimu ana me de ko nhira na me sa de ba se tenu ana na mitrim se me ntimi ngasa ma me no anka nto me so me ma me no me na kwa mu de me na me kwa nto ma me sika dia no aka se ma me no buo mu oni ne ba ne nyina wo no buo mu yo jo mo ma komodo no mo ma waduane di ye no wo wie no ma wo poison se ma waduane ye de awie tiji poison yi fa gogu ma me aduane ma na wo mo nsuom mafi ofo nyina enum mu aka baje nka me nyesi me nye me sa tam kwa na po bi apo ma chora nka makotena kura ho obi a wo pe obi ama apa wo ma chewo ana wo tie nipa kro na sem na se nipa kro no wo timi hwe wo yi a enka wo sign pe obi ama na pa wo ma me ma chewo akotena ho obi a wo pe apa wo ma chewo akotena ho ana wo se kwotwa nto kakra se de egu omo so na se we che se wa mo poison anom se de wo kan ye ntra egu wo mo sere ye ntra pa enche se wo ma me poison anom enche se wo ma wo papa poison anom enche se wo ma wo nuanom nyina poison anom because ana wo ma me ka no se wono na ka che se koye se ya kwani kwotwa ntrogu ma me so koka se wo ma me na ma wo wi ade but wan kan kire enye wono na a draw plan ne ma wo ka se wunu nuanom ochia na wo ma me gina baabi na wo te ena dan wo kɔ wi akokɔ no a wo wie na wo ba no ena wo bechi wo ma me na wo gina hɔ na wo frantoma me nuanom ti pedua no so ena wo mo ti gu fom ena me ma me te wono na draw sa apply we so de ma wo ana sa pen de o ka se funla na so anti ya funla na so anti wono na draw plan we de ma wo wama 5 series yadi eti wama se kai se kokumu wo buhia wo de bekwa kokumu onom timi o ka so o mebua me ama o masam yale ya me nso na mpo bi ama na asam yale eno ya sawo yade eno o masawo yade na se wo papa kwa wo mpe wasebo a e ko betumi ade wo ma
o maame e wo srem se won hwa wo yade e na wo kwotete wo nana wo srem wo kwotete no eno so so won rabo yire maame na se tete wo nana okay so person ko fie me boa ntimpese wo person ko fie wo ko di mpra kwa dua me ko pe asole fo ko pam papa oh me sitie me se wo ko di mpra kwa dua ne wo bedi yesi aso na akeka me refi mufua so se mpra kwa dua ne na maame eno papa no a ne ade amamu adi na ya de anuane pa no ama omo no adi wo ko di mpra kwa dua ne wo beko bia ne ya won kire ne me se wo ko di mpra ko aduane wo besa akọ me ni na what crap bonnet let me tell you you're too stubborn who you stubborn who can say brabo no ye tra sa akwa die din kai which na muka die to so mienu which atretene wo pese wo de wo ba me no papa tra but wo de wo ho wo ye bibia bo mo nka like wo pe fa ahodie wo nya fa ahodie enye fa ahodie no ye now so wo be ko hene obi ani we so control. This is the life you want. Now you are in. When ya life now open when ya no. Okay. Wabapa na dabe na beba. Yana. Hawa dabe na u beba. Nya wo na me ne ho na kasa. Me mpa wo ati. Mi mami no wa fi ati ye ne pega mi pega na ye de mi po. Ndra bra me fe mi kunu se mi nya hu da ibia me de beba na ni ko ba sana no wan to no ande na ma tinya ba na wa ni bi sa da mu se dana o ko ni kunu ya wa mo no ja ta no ko ka che mu bi sa ni sa dana o ko ka o ba ya no ka che papa no si o ba de si ni kunu ni mba ni na ko pum a si biem wa sana ka se ba wa ba ya si no utie no, what you ma me kasa na minti anka mente ha aha why don't also oba na say oba dia but you also I can say me na to address me the what you to address ba you what bro dia no atoto no what the second after bro dia ni kontom bia ha ba ye kia no dia hwehwem na me ni mani nyina ani anu ni a wo no aka me de dia ko mo no kan so waka ya na waka. Over to you, Jolate. Oh, mammy, be sa question. Na me ni ho. Man kasa say me di poison na me poison amo a nka me wakura da na me so munya me bone ayo say me poison ntimi poison asam dia me nka e bia anga je me say kasi poison asam de kura o kan poison asam me ka che papa say won hwe me bag no hwe say poison ma na mp3 na ehim kwane na ehim na me kwam kasi won hwem na wan hwem na me sa disa ma chiam me sa de ba waso wanka hawa wujina so mama waso wanka poison asam bia Wakaye, me ku dana yo amuta dana yo fa yo fanu ko tu no yo fa yo ba de fa yo ba tie no o bi ni ba ya na ansi no nto o ba de kuri me kuri ni me ba ni nyina ti bi ta no se ni ba na o ka fa mi tie no me ni fo no ma ni pa no ni ba ni no ni ti mi ka ta ya no ti ni ya no ni ba ni ko ta ya me kuri ni ba ni so ni pa so what is ya o ba ta ni mo ko because I don't understand they know what God do. Akwani say you more or do 94.1 FM. So when Papa need to tell you could say Obana Adam or the Dini hole. Then you could want to one only. Or catch up upon say or Africa, no for the father cheer. Because you know I am not going to say I the one who papa no money but no who to me papa on cha who family you know who papa please the father show papa no money that is say dia ko no say ko because you say you say antro why can't you papa please the father show me ka say yan kona me ndam ba be pa cha ono onu di kan jam che me ko dru
ekura nso ekwan wa me ko duru papa no be serving on na mituto sum na ko duru na mka che papa nse misuru papa nti on frem papa na nko mpa na acho no nka no frem papa na chi dabi no minsa machi enye dabi no police for ka so be fa police for akwache wo mo no yeka na mi chire mo no ka dia papa nse menko na ekura wo dia me na wo chi na me dia me ka so be kwa akwafa police for dia akwache wo no me ka senti minsa we yin fa na me de kwa akoda we me di minsa na pie police station sesie ya police for me di minsa na pie police station sesie ya police for be chim papa na mama me de sa na me ka chire papa no ada on be che papa no mama so papa no mama na de se ka adwudwa wo e chi minsa na sa no chi ena man na kura me ko pe me modua na emom no kura ka wuni nti asam no enokro wo no a wo pe bone fache no a wo de wada nti bra me nokra na ma be kan nyina no me ntimi twa ntonto bia so me nso nokra wo ameka ni nyina ne ya o ma me bra so wo ni wuni the first wo to be catch ne so na akere wo kro ne bo e ma ne bible se wo fa nso ha wani so de ya da ne ya ma wo kwane a ka wan hwa ka bebo ma me bros me enti mo a wo yes wo ye ne sa no wo ni wuni me oye mame na se bi ona edi mba wi ase nti me makoda adwuma hu se eno kwa se nka me dini ba fidie kase so on se bi e bia eno kwa se me dini ba fidie kase so nti me dia me mame hawa wo dia wo hwe yade wi a wo beba na mmom wo se mfa ne bo na che no oso no ukuru mo mfa ne bo na nche no hawa hello yes ma wase mo mfa ne bo na nche no watwa ntrato so wonya kro ma ka che me bo no sai won kire no kro no bo enye wa ka che me bo no sai woni ni bo ni bia me ni mfa nche no da sai na ni agwa so ni na mo kro obi afa no kro fo ni na ni awa wumi na ni da to so me ke fa so go mi na ni so ni ya o kra na go si amoni ti so o se mi na ni da wo be yi na si mi na ni mba mu nso ya ni twa wo ta mi ko ka so go mi na ni so asa ta mi ya kra ni ka wa ni na me be ami ya kra fo ni ti na to na me dia mi ni so enya mi so ni mama na mi di mi fari na mi di na na so ni ba so be pon trust but you see how go mu dia mama asori na ka che oni se bodi mi ko gi no e ka mu ogbo mi no e wo ji oni mi ko go ogusi na mi de se na yare na nko e ka nu pa da so do e so oni mi se mi ba ka che mu ndao so oni mi se ni o ba ba mi ho na mi ni na to that step o ma me ni o ba dia no so na mi no na ni ko fa ni yare na ni fa ni ya ka to sa no sa etie no na ma jenu na ko ko ma mi no hodia na ha de to me ka to me gino ko ni ma mi papa o mo te so so na o mu ko ni tin so wa yi sa ni se me mo ka chero so ko ni ma ni so ni ha de to sa no ni so ni tele wodi no ko ya dia nga jenu ha eno de adio o ma ya de ne ba ye no ne nsa eno de me no ya adwene pa won ma bo yire na wo ma wo ko bo kro no no ma yade ne ba ye no won na wo sasa wo yade because ebe wo fi wo ma me wa ko no abo yire no ho no wan fa yade ne ko ti so no na akọ eno de me ne ya adwene e ho no de me no ya adwene wo sa wo yade wi a then no fe ye ko o mo ho ma na no me no ka se on ti me fa mbo ne nchem ni se wan fa mbo na nchem so be de na me wa to na ma ayi no enye wono ni no me no na ama yade ne wo ho there so onu so bia asema me kan no me na free ho eno de me ne ya adwene because say want to me fa yade a wo kofa no wono abo yire ne wono nkoto wo mo so wono abo yire ne sho yade wo ne maame ye wi a wo ye wo de a afa ye kofie antina me kwamba se ene muma maame ne nsam yade na wo se e ka da ho Ezra 94.1. Hawa, what's your candida ho? 94.1. I know what you call it.
no ninja ya no ninja nda na ninja no che wo kwa na mi no so ma ni se ya ya ni ye na ni se ni ya kana to social media oh ninja na wa to be shian me da so ho eno de ye so oba eja ne na egu na so e pepa na etwa ntwene ehwo no de wo de be che no agene kama na emu won kwasa ne ho yade won no aboyire ne ho ba bia ye kyekyere abo na ehwo na ye sa no ye nya abahye ne ho de meti wasepa nti won no aboyire ne hwe yade wi a na che say ye nyina ya ka ho bi na fe ye do ko ma me ho so ti ase ti ye kona say nti ne ye ka cho say ka dokre say nya won no aboyire no a papa ka dokre because I want to walk or show ya dear what ye betcha I'm not sure ya dear my water and Sunday at the knuckle. Ya no bedi come on so ba wo ba wo ha wo ba no wa say what's wo bunko to dwe kuru wa na ne was wo ye the patch wa mo batam ye mo no na mo de a che no na che say no me nsem ni nyina so atumi afiri ho na yatumi ahwe no ya de kama why how are okay for no yeah meba messages in the door so no na she any woman na edi dwuma nti ma men kan be enum bi na fe yentwi ehomra na men keka de aka ni na door so was a good morning Marcos in fact I like okay your dress because it's match with the colors of the studio. Okay, Jimmy Taddy made us say, well, say, the boy is very wicked and stubborn for doing that to a parent. Okay, made us say, well, say, good morning, Marco. This one is very strange. I'm even shocked. How could he do such a thing to a mother? Okay, or no, so at the end of the day, well, say, I'm Nana Kwame Dankwa. I'm a spiritual man. I can help. Okay, one so made us say, well, say the boy is very stubborn. You have to sack him from there. You're sacking out Untuminya Binti, made us say, well, say just watching this and I can't believe it. This generation, please, good morning. Or no, so at the end of the well, say, one of the assembly. Well, say, Mama, the boy is not normal. Or say, I'm very proud, meaning proud of me. We say proud of the boy. You okay? Well, say, hi, good morning. I'm Mabel from Kofodia. I trust what the guy is saying because these things happen at so many places. His parents should forgive him, please. This boy. Mama try me homra and a message in a chair will pay her. Odofo Nadia make can say nti sese no abrantie no senka ye kokuni maame a na say entra wo twato ne maame su e na ba say de kakese ba ya because maame na ma ye ko wia we ne nkofo ne ba so mo be che wo maame no magi ska na nka nkofo sika on betan de be che wo radio station hono ana TV station na ka wasan ya kokutua ayi maame ana na ko be san ya kokutua yi ni maame ana na udwi ho kra ni pa de se no nti na ti o sese akola we ade a waye ne de in fact ano hye pa se wa wo maame tu ball charge e wo bra wo bi ti baabi ni pa na wo ye na ade ne ti baabi na wo maame no papa wo bo mu charge de krono tu no kom su ne ade a chese se nyame ampata nka e ka bebe mu no ne ani biase a chese e beba no nka wa hwe ya ono kra nko mu nyesika no mu de akwakotua yi maame no enti ye be wo e na ye ma no ayese ya na ye ba be wo e na ye ma no o ma san sori atia ya na umeme na ho e woni me bi because ye hwe ya kola ya ebi betumi ato ebi awo bi betumi ato ba bi betumi ayi so ko pesca radio su TV so itu ko sewo ko taneshi u image no ya kwakwa diska no umeme na ho na anoshi ya kola ya se no krese bi obekan no kran mum ni we dia ene umeme na ho na mum dia ebesi wa kire bia no ya dia update be bro nti na se obe subscribe na wa share na etumi amaya ho de ne more videos akoso. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Copland, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Copland is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Copland to tackle this problem. So Copland uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid
paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secure, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.com.